هم جنایت هم قانون‌ویران‌کنی از طرف کمیسیون‌های حربی زیاد میشه. مقامات دولتی عهدهداری خود را به کیفت‌های والدین گذاشتند. کدام پیامدها انتظار است؟ تا هنوز حقوق ویران‌کنی‌های جدی به نظر میرسند، تهدید میکنن، فشار میآورند به اعضای عائله. عهدهداری‌هایشان رو اجرا میکنند در عمل. کمیسیون‌های حربی به طور اتوماتیکی آنها را آزاد کنند. نباید که والدین را برای رفتارهای شخصی بالغ کامل حقوق و جوابگیری کشید. یعنی استفاده کردن والدین برای اجرا کردن نقشه. آمدید به دسترخوان. سلام علیکم، با شما جمشید معروف. خوش آمدید به دسترخوان. معمولا در روی دسترخوان طعام میخورم، ولی بسیاری از مسئله های مهم و صحبت های خاص محصل دسترخوان صورت میگیرد. دسترخوان از اولین پادکست های تاجیکی در تاجیکستان است که راجع به مسئله های مهم رو به بحث و بررسی میکشد. نشر نوبتی پادکست ما دایر به موضوع حقوق و عهدهداری های دعوت شونده و اعضای عائله او بخشیده شده است. و این پادکست رو ما در یک جایگی با ژورنالیست جوان و دلیل سنج جهانگیر میرسلیموف ادامه میدهیم. دوستان عزیز، امروز در مهمانی پادکست نوبتی ما دلربا صمد و سرور اجرایی دفتر آزادی شهروندی در تاجیکستان قرار دارم. خوش آمدید یک بار دیگر دلربا. سوال اولی ما این است که امروز جوان سن دعوت مطابق قانون نو جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی چی عهدهداری ها دارد؟ یعنی این قانون چگونه عهدهداری ها را برای جوانان سن دعوتی پیش بینی کرده است؟ قانون مذکوری که شما نام بردید یک قطار عهدهداری ها را برای شهروندان سنی دعوتی پیش بینی کرده است. بغیر از این بود دیگه سندهای معیاری حقوقی هستند که عهدهداری ها، جوابگری و عموما اشتراک فعال شهروندان، خود دعوت شوندگان، والدین، کارفرمایان، رهبران تشکیلات ها پیش بینی کرده شده. یعنی عموما مناسبت دعوت در اشتراکی تمام جامعه به تنظیم درآورده می شود. نه تنها وزارت مدافع یا کمیسیون‌های حربی دارند که همین معرکه را به تنظیم درآورند و اشتراک کنند. جوانان البته عهدهدار می شوند که پس از گرفتن دعوتنامه، عموما دعوت با سپردن دعوتنامه با امضای در ذریعه امضای دعوت شونده سر می شود. وقتی که دعوتنامه را با او می آورند و عهدهدار می شود که گرفته امضا کرده در مهلتی که در دعوتنامه پیش بینی کرده شده است به کمیسیون حربی با حجت‌های شخصی، با حجت‌های طبی حاضر شود. اگر وای دعوتنامه رو امضا کرد و حاضر نشد، میتوانند که نسبت او پرونده مأموری آغاز کرده جریمه بندی نمایند. شهروند عهدهدار می شود که همه حجت‌های حربی‌اش را از جمله وقتی که در سن 16 سالگی به قید گرفته می شود احتیاط کند، گم نکند و اگر گم شود به مقامات ها مراجعت کرده آنها را برقرار نماید، البته با سپردن جریمه. عهدهدار می شود که وقتی که از مکان زیستش را عوض می کنند در مدتی معین به کمیسیون حربی که در آن به قید گرفته شده است خبر دهد. مثلا وابسته به داخل شدن به دانشگاه یا اینکه جای کار که اگر سراغش عوض کند، اگر حالتی عائلویش مثلا اگر عائله دار شود، فرزنددار شود، عوض شد، باید که حتما به کمیسیون حربی عاید این مسئله خبر دهد. یعنی همه نوگانی‌هایی که در حیات شهروندان سنی از 18 تا 27 است باید که به کمیسیون‌های حربی خبر داده باشند. حتما باید که در سن 16 سالگی از قید حربی گذشته حجت‌های خود را پیشنهاد کرده، یعنی به هر یک دعوت شونده پرونده دعوت شونده شده میشوند. در آن همه معلومات ها عاید به حالت عائلوی، سلامتی جسمانی، سلامتی روحی، عموما حالت فیزیکی جسمانی و آمادگی جسمانی و به خدمت حربی همه حجت ها جمع کرده می شوند و باید که دعوت شوند همه وقتی که عوض می شود یگان چیز یگان معلوماتش عوض می شود، پوره می شود، نو می شود، باید که به کمیسیون حربی خبر دهد. خب بسیار ممنون. با شما و تشکیلاتی که شما راهبری‌اش رو بر ذمه دارید ایوست با جوانان سنی دعوت و دعوت شوندگان کار میکنه. تا کجا همین جوانان و دعوت شوندگان عهدهداری هایشون رو اجرا میکنن در عمل؟ پیش از همه باید قید کنیم که عموما عهدهداری حربی این عهدهداری کانستیتوسیونی است. شهروندان همگی 4 عهدهداری کانستیتوسیونی دارند، قریب 30 حقوق دارند و 4 عهدهداری
конституционӣ ва яке аз ӯҳдадории асосии ҳифзи ҳимояи ватан аст, ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ҳифзи истиқлолият аст ва бояд қайд кард ки ин ӯҳдадории конституционӣ аст, бояд ки инро аз хотир набароранд. албатта донистани қонунгузорӣ, талаботҳои қонунгузорӣ ин ҳам ӯҳдадории шаҳрвандон аст, чунки дигар ӯҳдадории конституционӣ ин риоя кардани талаботҳои қонунгузорӣ аст. Бояд ки ҳар як шаҳрванд талаботҳои қонунгузориро риоя кунад, ҳуқуқҳои худро, ӯҳдадории худро донад. Надонистани ҳуқуқ ва ӯҳдадории худ шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. Албатта ман бояд қайд кунам ки қонунвайронкуниҳо аз ҳама ҷониб мешаванд. Ҳам аз тарафи комиссариятҳои ҳарбӣ вақте ки аблава мешаваду маслан бе додани даъватнома шаҳрвандонро дар кӯча иҳотагирӣ карда мо дар ҳамин сомонаҳо мебинем ба хизмати ҳарбӣ зӯран мебаранд, лату кӯб мекунанд, таҳдид мекунанд, фишор меоваранд ба аъзои оила, ё ки волидайнро даъват карда то ҳозир шудани фарзандоне ки дар муҳоҷират ҳастанд онҳоро дастгирӣ мекунанду то ҳозир нашаванд онҳоро роҳӣ намекунанд. яъне ин ҳам одамрабоӣ гуфтан аст, ҳам ҷиноят, ҳам қонунвайронкунӣ аз тарафи комиссариятҳои ҳарбӣ зиёд мешавад. аз дигар тараф худи хизматчиёни яъне худи даъватшавандагон шаҳрвандон ҳам талаботҳои қонунгузориро риоя намекунанд. Маслан бисёри вақт дар як ҷо ба қайд гирифта шудаанду дар он ҷое ки ба қайд гирифта шудаанд истиқомат намекунанд, ё вақти истиқомат мекунанду дар маъракаҳои даъватӣ ғайб зада дар ҳамон ҷо онҳоро бо даъватнома ёфта даъватномаро супорида наметавонанд. вақте ки дохил мешаванд аллакай тағйиротҳо дар ҳамин парвандаи даъватшаванда бояд ки ворид намоянд, зеро онҳо ҳуқуқ ба таъхир, соҳиби ҳуқуқ ба таъхир мешаванд. бояд ки ҳатман маълумотнома аз донишгоҳ гирифта ба военкомат расонанд. донишгоҳ худаш ҳам ирсол мекунад, лекин ӯҳдадории шаҳрвандам ҳаст. оила дор мешаванд, соҳиби фарзанд мешаванд, ҷои истиқомата иваз мекунанд, мисалан дигар ҳолатҳои оилавӣ мешавад, инҳоро хабар намедиҳанд. ба комиссарияти ҳарбӣ бояд ки ҳатман ба комиссарияти ҳарбие ки дар он ҷо ба қайд гирифта шудаанд хабар диҳанд. маслан агар саломатишон хуб нашуд, гирифтори касалӣ шуданд, бояд ки ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунанд ки дар парванда зам шуда аллакай онҳо маслан агар ҳуқуқ ба таъхир дошта бошанд, агар ҳамин иловаҳою тағйиротҳои мазкур ба он парвандаҳо дохил карда шавад ки масалан ин даъватшаванда гирифтори касалӣ асту дигар чиз. бисёри шаҳрвандон фикр мекунанд ки бояд ки ҳамин ба таъхир андохтан ва озод шудан ба таври расмӣ мешавад. Масалан бисёри вақт яка писарҳо мехел ақида доранд ки бояд ки комиссариятҳои ҳарбӣ ба таври автоматикӣ онҳоро озод кунанд ва бояд ки ҳатман ҳамин ҳуҷҷатҳои дахлдорро ҷамъ карда, пешниҳод карда ҳамин ҳуқуқ ба озодшавиро ба расмият дароварда пас аз он метавонанд гӯянд ки онҳо аз ҳуқуқи худ истифода карда аз даъват озод карда шуданд. Лекин бисёри шаҳрвандон намедонам аз тарс бошад, аз боварӣ доштан бошад, умуман ба наздикии комиссариятҳои ҳарбӣ намераванд. ҳамаин асосҳо барои аз таъхир гузаштан ё озод шудан танҳо дар муҳлатҳои даъватӣ, яъне даъвати баҳоронӣ, даъвати тирамоҳа ба роҳ монда мешавад, чунки комиссия танҳо дар ҳамин муҳлат фаъолият мебарад. барои ин шаҳрвандон бояд ки ҳам ҳуқуқҳои худро донанд, ӯҳдадориҳои худро доранд ва худ нагузоранд ки қонунгузорӣ аз тарафи онҳо вайрон карда шаваду ё ин ки аз тарафи мақомотҳои давлатӣ нисбати онҳо вайрон карда шавад. дилрабо мушаххасан мегуфтед ки дар сурати риоя нашудани ҳамин ӯҳдадориҳо даъватшавандаро кадом паёмадҳо интизор аст? ҳам дар кодекси вайронкунии маъмурӣ, ҳам дар кодекси ҷиноӣ бандҳои алоҳида барои хизматчиёни ҳарбӣ даъватшавандаҳо пешбинӣ карда шудааст. Маслан агар ҳуҷҷатҳои ҳарбиро гум кунад ё ин ки бо повесткаи гирифтар, бо даъватномаи гирифтар шуда ба комиссарияти ҳарбӣ дафъаи якум маслан ҳозир нашавад ё ин ки аз муоина нагузарад, яъне талаботҳои қонунгузориро риоя накунад, дар асоси кодекси вайронкунии маъмурӣ, яъне ҷаримабандӣ ба ҷавобгирӣ кашида мешавад. агар вай маслан ба комиссарияти ҳарбӣ бо даъватнома бо мақсади иҷро накардани вазифаи хизмати ҳарбӣ ҳозир нашавад ё ин ки бо босолорӣ кунад ё ин ки аз хизмати ҳарбӣ қисми ҳарбиро тарк намояд, дигар вайронкуниҳое ки ҳамин кодексҳои ҳарбӣ муқаррар карданд, кодекси интизомӣ, умуман якчанд кодексҳои ҳарбӣ ҳастанд. албатта шаҳрвандон аллакай нафароне ки статуси хизматчии ҳарбиро доранд онҳо ба ҷавобгарии ҷиноиям кашида мешаванд. хуб, то ҷое ки огоҳ ҳастем,
қонуни нав дар баробари ӯҳдадориҳои даъватшаванда ӯҳдадориҳои волидайни даъватшавандаро низ барои гузаштани ҷавон аз комиссияи даъват бештар кардааст. яъне моҳияти ҳамин ӯҳдадориҳоро чӣ ташкил медиҳад? Унҷа бояд ки ду гурӯҳ ӯҳдадориҳоро гӯем. ӯҳдадориҳои шаҳрвандоне ки аз синни 16 ба қайди ҳарбӣ гирифта мешаванду то 18 сола, он вақт волидайн ӯҳдадор ҳастанд ки маслан барои аз қайди ҳарбӣ гузаштан мусоидат кунанд, ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод кунанд. Чунки кӯдакон синни 16 то 18 кӯдак аст ва мумкин ки аз ҳолати саломатии худ маълумоти кофӣ надошта бошад. Маслан ҳуҷҷатҳои тиббии худро дуруст дақиқ пешниҳод карда натавонад. Барои ҳамин ҳам қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст ки волидайн метавонад ки иштирок. Қонунгузорӣ инчунин барои даъватшавандае ки аллакай даъват шуда истодааст, яъне синни 18 расидааст, барои волидайн барои гирифтани даъватнома, пешниҳод расонидани даъватнома, ӯҳдадории пешбинӣ карда, инчунин ҷавобгарӣ барои иҷро накардани ин муқаррар кардааст. То ҳол ҷавобгарӣ дар кодекси мурофиавӣ дар ин бора дида намешавад, лекин ман ҳам дар ҳайрат ҳастам ки барои чӣ волидайнро барои кирдорҳои кӯдаконе ки алка ба балоғат расидаанд ва ё худашон ҷавобдиҳанда мебошанд, барои ин рафторҳои онҳо ҷавобгарӣ пешбинӣ кардааст ва ин умуман дар асоси принсипҳои волоти қонун нест. Набояд ки волидайнро барои рафторҳои шахси болиғ комилҳуқуқ ба ҷавобгарӣ кашид. Албатта онҳо маслан барои расонидани даъватнома, маслан ки мусоидат кардани хабар расонидан, албатта бояд ки ҳамчун ёрирасон истифода карда шаванд, лекин ба ҷавобгарӣ кашидан барои кирдорҳои нафари дигаре ки балоғат расидааст, ин нодуруст аст. падару модарам дар сурати гӯем ки ба қавле агар мусоидат накунанд дар дили нохунанд, яъне фарзандони худонашона барои рафтан ба хизмати ҳарбӣ мусоидат накунанд, онҳо низ мисли даъватшаванда баробари онҳо низ ба чӣ кашида мешаванд? Албатта ин хел набояд бошад. Ин ҳамчун як гузоштани ӯҳдадории давлатӣ, мақомотҳои давлатӣ ӯҳдадории худро ба кифтои волидайн гузоштаанд. яъне истифода кардани волидайн барои иҷро кардани нақша, барои ҷалб кардани ҷавонон. Ин ӯҳдадории давлат аст. Инро бояд ки давлат худаш дар амал татбиқ карда ба ӯҳдаи волидайн гузошта бо ба ҷавобгарӣ кашидан, ин албатта хато аст. Чунки волидайн умуман мақомоти давлатӣ нестанд, онҳо ваколат надоранд ки маҷбур кунанд шаҳрвандро ки дар ҳоле ки боз синни аллакай балоғат барасидааст. Албатта ин навигарӣ бар зидди кодекси оила аст, бар зидди конвенсияи ҳуқуқи кӯдак аст. Чунки онҳо кӯдак нестанд, онҳо наметавонанд ки волидайнро барои масъулият, волидайнро ба ҷавобгарӣ барои масъулияти иҷро кардани нақшаи даъват ба ҷавобгарӣ кашид. Хуб, бинед инҷо дар бораи ӯҳдадориҳои аллака ҳарф задем ва ба паҳлӯи дигари масъала назар меафкунем ки волидайни даъватшаванда ва даъватшаванда чӣ ҳуқуқҳо доранд? Аз кадом ҳуқуқҳо бархурдор аст? Даъватшавандае ки ба синни 18 расида ҳастанд, аллакай шахсе ки ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад, 16 не. Ин муносибати давлату даъватшаванда. Волидайн унҷо шахси сеюм аст. барои ҳаминам ӯҳдадории волидайн пешбинӣ карда нашудааст, дар умуман ҳуқуқҳошам пешбинӣ карда нашудааст. Маслан бисёри вақтам хел чиз мешавад ки яка писарҳо мегӯянд ки ман мехоҳам ки хизмат кунам, ман хоҳиш дорам, аз ҳуқуқи худам истифода намекунам, лекин волидайни ман норозӣ ҳастанд. ва волидайн ҳам дар комиссиятҳои ҳарбӣ мегӯянд ки ман норозӣ ҳастам, ин яка писар асту бояд ки барои мо хизмат кунаду ман норозӣ ҳастам. Ин вақт волидайн ҳуқуқ надоранд ки қарор қабул кунанд, чунки шаҳрванд 18 сол аст ва худаш бо хоҳиши худаш ба хизмат меравад. айнан ҳамин вобаста ба ҳамин принсип, яъни шахси комилҳуқуқ, шахси ба синни 18 расида худаш қарор қабул мекунад ва барои ҳаминам дар қонунгузорӣ ягон ҳуқуқ барои волидайн пешбинӣ карда нашудааст, ба ғайр аз ин ӯҳдадорие ки даъватномаро расонид. Танҳо ҳуқуқи иштирок дар комиссарияти ҳарбӣ барои волидайне ки фарзандонашон 16 сола ҳастанд пешбинӣ карда шудаасту тамом. Ин ҳам ин як аз рӯи мантиқ дуруст аст. Аз рӯи мантиқ нодуруст мешавад агар мо ба волидайни даъватшавандаи синни 18 расида ягон ҳуқуқ пешбинӣ кунанд. хуб, аз рӯи таҷрибаи шумо ки дар ин самт кор мекунед, аслан худи ҳамин ҳам даъватшаванда ҳам волидайни онҳо аз ҳуқуқҳои худашон то куҷо бархурдор ҳастанд, бохабар ҳастанд ва аз он истифода карда метавонанд, яъне то куҷо дифоъ карда метавонанд аз ҳуқуқҳои худашон?
این البته وابسته از منطقه، از همون خود اویله است. اساساً دعوتشونده اویله‌هایی که در شهرهای هستند آنها از معلومات‌ها برخوردار هستند، چون که دسترسی به معلومات دارند، به رسانه‌ها دارند، به حقوق‌شناسان، تشکیلات‌ها دارند. عموما شهروندان بسیار فعال شده ایستادند که بر همین ضد قانون ویرانکنی‌هایی که در وقت دعوت می‌شود سهم خود را گذاشته، معلومات پهن کرده، شکایت کرده، مکتوب‌های دست جمعانه نویسند به مقامات‌های داخلدار. این خیلی خرسندی آور است. لیکن در منطقه‌های دوردست، کوهستان، در آنجایی که معلومات خیلی زیاد است، تا هنوز حقوق ویرانکنی‌های جدی به نظر می‌رسند. حتی من چقدر گفتم در اول، بعضا وقت والدین را دعوت کرده در همون بینای کمیسیت حربی نگاه داشته زورن مجبور میکنند که فرزندان آنها یا اینکه بیانات نویسند یا اینکه امضا کنند که دعوتنامه را گرفته بودند و حاضر نشدند یا اینکه از مهاجرت برگشته به خدمت سفر برشند. البته فرزند وقتی که میفهمد که والدینش یا مادرش اساسا زیر خطر است، فشار است و برمیگردد و به خدمت میرود. البته استفاده این متدها این یک قانون ویرانکنی خیلی بزرگ جدی می باشد و این متدها رو نباید در دعوت استفاده برد، زیرا وقتی که مرا با این رو به خدمت حربی میبرند باوری من نسبت این خدمت کم می شود، نفرت من نسبت این کمیسریت حربی این راه ها زیاد می شود. تا چی درجه ما میتونیم گوییم که دعوت شوندهایی که با این راه به خدمت حربی آمدن آنها لکه اختیاراً در داخل قسم حربی می ایستند، خدمت میکنند، شفافیت رو مثلا وطن دوستی رو برای میمونند. البته نسبت این خیلی دعوت شونده که زورن آورده شدن برای نگاه داشتن در خدمت حربی با باسالاری استفاده می شود، چون که وقتی که آنها رو زورن به خدمت حربی وارد میکنند و آنها ماهیت رو نمیفهمند و مجبورا با تهدیدها میآیند، آنها صافدلانه و اداری خود را اجرا نمیکنند و الکی متدهای دیگر برای شکستن روحیه آنها، برای پس زدن آبروی آنها، برای مثلا ترساندن آنها که آنها با مقصد اجرا کردن طلبات خدمت حربی روا دیده می شود. خب در بالا شما درباره بعضی شیوه های غیر قانونی مثلا جلب جوان یا حاضر کردن جوان برای گذشتن از کمیسی دعوت گفتید، از جمله با راهی مثلا سرباز شکاری، با راهی مثلا فشار آوردن به والدین برای مثلا حاضر کردن فرزندش و کمیسریت های حربی گفتید. خب در صورتی مثلا نقض حقوق‌های والدین و دعوت شونده آنها به کجاها باید امکانیتی به کجاها مراجعت کردن دارند؟ باید قید کرد که اگر همین ویرانکنی‌ها با اشتراک یگان کارمند ساحه حربی باشد، مقامات حربی، کمیسریت حربی یا قسم‌های حربی، البته باید که به پروکراتور حربی مراجعت کرد، چون که حتی اگر از 20 نفری که در این مناسبت‌های غیرقانونی اشتراک کردند و یکی از آنها نماینده مقامات حربی بود، این خیلی پرونده‌ها رو پروکراتور حربی بررسی می‌کند. این خیلی مراجعت‌ها رو ما بسیار وقت همین موادها ویدیوها رو ثبت کرده اینچنین به پروکراتور حربی می‌فرستیم و آنها تحقیقات می‌گذارند، تفتیشات می‌گذارند. اینچنین وکالت‌دار آید به حقوق انسان یکی از نهادهای مخصوص برای حقوق انسان پیش بینی کرده شده است و شهروندان رو حقوق آنها رو از حقوق ویرانکنی از طرف مقامات دولتی، کارمندان دولتی حفظ میکنند و عموما این مقامات از ترینینگ های زیاد گذشته حقوق خدمتچیان حربی رو خیلی نقض میدونند و وقتی که ما مثلا با پرونده های حقوق ویرانکنی جدی دچار میشویم ما این چنین به وکالت‌دار هم مکتوب بنویسیم، آنها البته نظارت کرده وارد شده به پرونده همین پیگیری میکنند و حقوق شهروندان رو حمایت میکنند. باید که حتما به مقامات وکالت‌دار مراجعت کرد. اونجا یک شخص مخصوص است که همین با حقوق خدمتچیان حربی فعالیت میکند. تشکیلات‌های جمعیتی در همه منطقه و جمهوری تاجیکستان هستند. بسیاری تشکیلات‌های جمعیتی قبولگاه شهروندی دارند، با مشورت‌های رایگان تأمین می‌کنند. اگر مثلا حتی تشکیلات جمعیتی اگر مراجعه شهروندان را گیرند در همون منطقه‌ای که مثلا ما نمایندگی نداریم، حقوق‌شناسان نداریم، این پرونده‌ها را با ما مراجعت کرده مصلحت می‌کنند. ادوکات‌ها با ما مراجعت می‌کنند. یک انستیتوی بزرگی که خدمتچیان حربی را دعوت شوندگان را خدمت حفظ کرده میتواند این ادوکاتور است. ادوکات‌ها وفق قانون درباره ادوکات‌ها عهدهدار هستند که به شهروندان سنی دعوتی به خدمتچیان حربی
вобаста ба масъалаи даъват ва вобаста ба масъалаи хизмати ҳарбӣ машваратҳои ройгон диҳанд. Яъне қуқдонҳо тафсир карда, ҳуқуқро ҳимоя карда, аризаҳои мазкурро нависта ба шаҳрвандон метавонанд ки ёрӣ расонанд. Ва албатта дар охир метавонанд ки ба ташкилоти ҷамъиятии мо маслиҳатҳои ройгон ба воситаи хатти доғи телефонӣ, ба воситаи фейсбука мо, ба воситаи андроид барнома, номаш даъватшаванда ҳаст, метавонанд ки дар телефонҳои худ насб кунанд, ба қабулгоҳҳои мо оянд, муроҷиат карда аз машваратҳо гиранд аз ҳуқуқшиносон. Инчунин агар парвандашон ягон ҷиноят содир шуда бошад, агар адвокатҳо ройгон ҳуқуқи онҳоро дар назди мақомотҳои давлатӣ, дар назди суд ҳифз менамоянд. خب دوستان گرامی، در مهمانی دسترخوان دلربا صمد و سروری اجرایی دفتر آزادی شهروندی در تاجیکستان بودند که برای اشتراکشان یک جان سپاس میگوییم. تشکر که شما نیز همراهی ما بودید و ما رو پیگیری کردید. حتما در تلگرام و اینستاگرام ما ابونه شدن رو فراموش نکنید و خیلی شاد میشدیم که در زیر همین پادکست ما فکر و عقیده خودتون رو بیان کنید. اگر سوالی داشته باشید میتوانید نویسید تا ما در نشر پادکست های من بعد آن را مورد بحث و بررسی در پادکست دسترخوان قرار داده باشیم. و دوستان گرامی تا هفته دیگر در همین وقت و ساعت ما را پیگیری کنید.